Pod vodstvom novega trenerja se je ekipa pripravljala na nadaljevanje prvenstva. Mauro Camoranesi je v tem tednu dodatno spoznaval ekipo in od blizu spremljal delo nogometašev v dosedanjih treningih. Je dobil potrditev, da so temelji zelo dobri za uspešno sezono. Positive. Penso che alla base di tutto c'è buona disponibilità, c'è voglia di migliorare. Sappiamo che abbiamo un buon potenziale per fare una buona stagione, ma dipende molto da noi, dipende dal nostro lavoro, dipende dalla voglia di crescere e di migliorare. E penso che l'abbiamo trovato. Il primo incontro con i ragazzi sono 4 giorni, c'è buona disponibilità per lavorare e penso che quella sia la base. Tudi nogometaši so se morali privaditi na nov režim, na nov način in se soočiti z novimi zahtevami. Pri vsakem novem trenerju se vidi ta neka energija na začetku, vsak se želi dokazati in kar je tudi prav. Se pravim, vsi smo pripravljeni, vsi smo res oddelali odličen teden. Mislim, da bo imel trener kar sladke skrbi zdaj za sestavo moštva v soboto. Vemo, kaj nam prinaša tudi klop. Imamo odlično ekipo in tudi z menjavami, tisti, kateri ne bodo začeli, lahko iz te tekme res odnesemo tisto, kar si želimo. Nasprotnik ob debiju Maura Camoranesija Bravo je zaenkrat 100% v ligi in je že v lanski sezoni nakazal, da je zelo resna tekmovalna ekipa, ki je nenazadnje tudi zmagala v Ljudskem vrtu. Vijolični slačilnici pa na drugi strani vlada odločenost že v soboto z dobro tekmo pozabiti na slab uvod v sezono. Normalno, nismo bili zadovoljni. Želeli smo si normalno priti do konca kvalifikacij, začeti z 2 zmagama v prvenstvu, ampak vseeno, se pravim, stanje v slačilnici je dobro, res. Vsi smo pripravljeni, delamo naprej. S tem zdaj ni konec sveta, zdaj se treba dvigniti, spodbujamo en drugega, da bi res opravili tisto delo, da vse tekme do konca odigramo na čim višji ravni. Za tekmo z Bravom manjka le oboleli Repac, ostali so novemu trenerju na voljo. Maribor Bravo, Ljudski vrt, sobota ob 6. popoldne.